ka Henyotrep Integrated Territorial Organization Riboy District. Hapo ka Jingalam Upresiden Bakban Karnayor rengkat ubak Kenny Nurum ubade sekretari lembat kidkhot. Hakalai potrik jamang kilalej banjurip ya katelung jong ka skim JJM hapo ka senong trau dong laran kabakot syaka arklur tingkah. Hakane ka jinglej jurip ka seng kelalap bakatelung batan syakane ka dong kalong ka bom seiso amar ka jing bom dan kahito ka penpau ka jinglengo bakumno ka office ka pentre ka kam klem da bishar benya nakmata ka jingmentoi ki paiba haswa bakin sina kalakan tu orang ba senong ba dai ban ai ka complete certificate bar ka office kam dai ban pelait ya ka bil ka bagi paiba nong senong ka dong kimpat yo ya ka kaseng ka nom syong klikti bat syan kan salai ban ujor syakibor badai kemi nina kaliang kaseng hito mentang kasngi nilawan inspek ni yakani ka jaka balatan na benta kadong umoren blok 2 hapo tro ba nakaliang ko office ha kum kani ka jaka menta tangka umru omdan kum syua ba kin sina yakani kilawan syua kila hap syua ban inspection nakaliang ko office henry menta katelong ka bomdon ko wat nakani ka por menta ka por selam henry ka kamdon te kumno akan pui ka syupo ka tangki ka banbu ban supply syupo kayeng tekani ka along kum kata ka jimpenut put ya kapisa jong upai ba ka jimpenut na ikai ya kapisa ka balamang surka lamang da ka surkar kani ka jing tre bu ka bala syongdor kum daka hapo arkrur na banta ka jing sina ya kani ka telong andre ya kani ka dong menta dakum kani ka jing sina yo i ba menta kadon hangni kalong dakum ni abang ilalap ya ka ngilawan jurip kum ni ilalap ba kajing tre kalong kum kani na kaliang ka office ru kam di ban pelaj ya kabil bat na kat ba ka kampat poi na kani ka skim GGM haman la kitluye kumbang ilawan mene na po sus na cakatan ya ka banuan ban pelang ya ka hang ni tinang ting la yu lupa ba ka kamdon ya hang ni menta ni pensisya hang ni ba ka kamla kamdon hiru ba kan jauh hang ni kendat ru kalong ha season page ni ba nila yo kata kajing mentoy na menta ka sinong penban lada kalong kum hakani ka rukom kalong tangkong ka frame berka jing ka batang man supen man pentame yo paiba henry kano ka kajing jenjar yaki kanang ban susu nadu lawan kani ka GGM skim ka gila di ban pahu henry kinang kerdu susu penban telah kan turu ya ka office bakan dai ban page benya alor kani ba di ta hakani ka dong ani ka sinong tro pergi wewe kijing tre ki badan nan hakani ka skim GGM baka office kan page benya bakan le benya khnang bagi page ba kinyo ya kijing mentoy kat kum ki kot kisla ki ba ngiyo na po office habai dai bakan ka skim GGM hapo ka muslim division ngilap sibun kijing duna lada nginti benya andre na bata ka jing mentoy jong page ba lada ka page ba kiyo hop sisa ya ka kebut ngim dadon daw bangin ya wat daw andre tang ban mentoy upai ba ngihun lada kalong hakano nor komro kat kum ga kibubun gi jaka ngilap ba don gi kumban te ki pai mo nang ne na po kane ga TP treatment plan te nang ne haka estimate don gi ba tho da prapom bat nrupsan ban yai nang ne sadu sapo water reservoir saki saka tangki badon hapo ki dong gasnong kenang ba ki pai ba kin yo pahu ya ko kat kum kajing don kam jengkiendre kat kum kajing lap jengi sem la le kum taru ya kita ki jing tre ki don ki bagi sule ki ai no da shin system dan RNC pai te ya kum kine rongin sapin sisa nang ni sekmat min persanghi ban sim khia ya kan ka kam hape di bagi skim JJM nang bagi pai ba hi kin yo jing mentoy ka ba pura ka ba dehok na banta ka jengki kumba la sanction namar ba hadu mentahi ni iba kane ka skim ya mentahi ni iba la super serwa kai ya kapisa lada kalong kum kane hakane ka jaka